Esikhathini lesiningi masicabanga ke imisebenzi yentuthuko sicabanga naku lesikubona ke emadolobheni lesihlala ke kiwo lokufaka ekhathi ke takhiwe lesezingeni elisetulu imigwaqo lesezingeni elisetulu bogesi nebukhatikhati lobuta nawo lokufaka ekhathi ke manje lahlobile imitholampilo nezibhedlela lesezingeni elisetulu naletinye nje tintfo lesitibona ke tisemadolobheni lokhu ke siye sikucabanga ikakhulukazi ngekwati ukuthi nahulumende udinte ke kulawo madolobha bese ke kuba ngazuthi ke intuthuko lekayenda kohulumende uyenda kulawo madolobha kuphela kanti ke liciniso lethi uhulumende welive la kaNgwane etinkhundleni ke letingemashumi ke lasihlanu nemfica 59 eveni la kaNgwane ufaka ke imali letingacishe tilingane noma tibe ngetulu kodwa imali lekatifaka ke emadolobheni kwesekela nekusukumisa ke imisebenzi yentuthuko nenhlala kahle lokufaka ekhathi ke dona ke takhiwe lesezingeni elisetulu imigwaqo bogesi emandla hlobile kanye netikolwa lolu ke hlelo maswatla mahle Sive Siyatfutfuka libito lami ngingiJohn ngakaPhirezi ngiyajabula ke kuba nanana ehlelweni namuhla kulo hlelo sibuka ke indzaba yentuthuko uhulumende welive la kaNgwane la afaka khona ke imali etindzaweni kumbe letingekho kakhulu emehlweni ke esive lena ke tinkhundleni lapho kuhleli khona ke eMaswati lena misebenzi ifaka ekhathi ke imisebenzi yemanti lahlobile imisebenzi yemabloho imisebenzi yemigwaqo tikolwa nabogesi naleminye nje imisebenzi lapho uhulumende afaka ke tinsamba tetimali kubekisa nje evikini leliphelile sivakashele ke inkhundla yalapha ke eHukweni lapho khona uhulumende afake imali letigidi letingemashumi ke lamabili nesihlanu 25 million emalangeni kusukumisa nekwesekela ke imisebenzi yentuthuko lekufaka ekhathi ke tikolwa imandi ahlobile namabloho kunemgwaqo wa 10.2 million lesiyubonile ke eHukweni uhulumende lapho khona awufakile kusita ukuthi abantu bakhona bakwati ke khamba kalula kulo hlelo namuhla Sive Siyatfutfuka ke maswatla mahle sivakashela ke lenye ke inkhundla yasemhlambanyathi lekuyinkhundla lelapha ke esifundeni ke sakaManzini lelilunga lePhalamende layo ke lenkhundla yasemhlambanyathi ngoba Petros Mavimbela lophinzeke abe ke ngosomlomo noma ke umcondzisi wetinkhulumo endlini yePhalamende lenkundla inemiphakathi ke lesiphohlongo lesitawufunza nakulolu hlelo ukuthi bobabe labakule miphakathi kuyo lemiphakathi lesiphohlongo bobani sibuka ke imisebenzi eyahlukahlukene namuhla lokufaka ekhathi ke imisebenzi yabogesi imisebenzi yetikolo imisebenzi yemandla ahlobile imisebenzi yemabloho kanye nabotebetebe labasita ukuthi lesive sakulendzawo sikwati ke kuhamba kalula overall cost of the project emhlambanyathi inkundla uhulumende ke ufaka imali lengu 19 million emalangeni kodwa kulolu hlelo lamuhla siyilandzela ngayinye yalawo ma projects kubona ukuthi uhulumende le mali lengu 19 million uyifake kuphi nakuphi lengakuveta nje kulolu hlelo namuhla ukuthi leminye lemisebenzi ikhombisa kunaka nekwesekela ke kwemigomo yetenhlala kahle nentuthuko ema-sustainable development goals in particular sustainable development goal elokhulumisa ke indzaba yetemfundvo indzaba yetempilo nendzaba yemandla amahlobile lekungu-sustainable development goal number 2 number 4 and number 6 respectively asesive kabanti ngale nkhundla yasemhlambanyathi bese ke sibona nemisebenzi lechubekako kuleya ndzawo. Kulo msebenzi wekulethela lesive emandi lahlobile hulumende ufake imali lengu 3,415 emalangeni lokungumsebenzi losemphakathini waselunzi longaphansi kwemfanenkosi Mancibane lokungumphako water project scheme. Sive lesizuzile kuwo lo msebenzi singemakhulu lamabili nemashumi lasiphohlongo 280 kanti waqala kusentshetwa ngeminyaka wa 2014 waphela ngeminyaka wa 2016 kulandzela ukuthi kube nesidzingo lesikhulu impela ngobe emakhaya la kulo umphakathi abalelwa emakhulwini lamabili nemashumi lamane 240 kuna reservoir 1 lelesikilo nje leli reservoir 2 reservoir 1 ulecale lapho liphakeme khona nesakho sakhona ngabe lamathange lawo cishe angondla Scott abantu labanene sile nje sibancane kule nombolo esinye yona kodwa ke sebayabuya bayangakwanza namanje bayakhula nje baya-accumulate kakhulu vele siyabona ke ukuthi no lamathanga shotha atasifida sonke ngoba kuke le crisis leba khona in between kona siyambonga Micro sibonga yona ingwenyama leya niketa ukuthi kube nema project lanjeni labo gogo labafideka kulamathanga lawa namhlanje na
hawu kube niyababona ngani yathokoda na lavulwa nabo ngesimo sokuthi kwakude vele lamanje kulenzawo leskiyo sidla netinkomo la sidlana nathi ihlahla lehlahla twadla kakhulu lamanje uthi uyokensamba amesigodweni khona sekude kwasisita ke lokuthi kugcine kuchambukeni litubuko lelikhona. Shongwe uthi Sive njalo ngenyanga sikhipha imali lengemalangeni langemashumi lamathathu 30 emalangeni kude kulekelelwe ekubhadaleni tindleko tekuthenga gezi kulandzela ukuthi basebenzisa emathangi lamabili lanemalita langemakhulu lamabili lilinye 200 liters kude kwenetiseke emalunga. Uthi njalo ngenyanga lenhlangano ikhipha imali lebalelwa ku 1300 emalangeni wema units agezi. Etidzingweni tesive ngakutempilo hulumende wakhela lesive semphakathi waselunzi umtholampilo ngemali lengu 2.5 million emalangeni lowakhiwa inkampani yakuleli iCorden Construction leyathatha iminyaka lemibili nje kuphela njengobe wakhiwa kusukela ngemnyaka wa 2014 waphela ngemnyaka wa 2016. Sive lesizuza kuwo lomtholampilo sibalelwa emakhulwini lasihlanu 500 baselunzi kanye nemacenselo ngaphansi kwayo lenkhundla yasemhlambanyatsi. Kwanyalo lomtholampilo unabonesi labane, tindlu letine tabonesi, emagumbi lamane ekucilongela tigulane, indlu yabogadzi wafeniselwa ngetulu kwaloko wafakelwa nemandi lahlobile. Sihlalo welikomidi lalomtholampilo Patrick Makagula akawuvali nani umlomo ngalentfutfuko labayilethelwa nguhulumende emangweni wakubo. Kuba khona kwale clinic kule Sive sala elunzi kube khona litshintsho lolukhulu ngoba emuva la sichamuka khona bo sinawuya eclinic uhambe ilanga lonke ngebhasi ya 5 ubuya ngale ya 3 noma ubuye ngale ya 6 noma ngale 7 ebusuku ngoba iclinic bengekho sihamba le Sive siye esigangeni noma ke lo saphila philileke bekahamba ashona endase embuluzi lapha tafika tholela isito khona lwesibhedlela keja ke lokho seyikhona le clinic la sesiyakhona ukuthi unathele incwancwa yakho uhambe uye eclinic iphindze ubuye ngekusheshsha lukhona lo litshintsho. Kulandzela ukuthi lo mtholampilo usathanza kwakhiwa kusenetinhlelo tekwelapha kuwo leti sengikapheleli inconono. Kubonesi ke nami ngicela kuphosa litshe nje ngikudlude ukuthi siyabonga kakhulu bonesi lasilethela bona basesiphethe kahle. Mina nje kimi bafana nebangani lendlela nje labangayo vele nje sisebenza njenge team sisebenzisana kahle kakhulu siyafisa ukuthi ngathi noma ngahulumende asabathatha abashintsha bayisa kuletinye tindzawo nabo bafike babaphathe kahle njengathi la Lunzi. Ingathi ke kubonakala ke kungekho kakhulu ezingeni lesetulu ke kubikwa kwemisebenzi yentuthuko lapho khona ke uhulumende ahlanyeleke imali tekusukumisa leyo misebenzi leyenteka etinkhundleni ke deliver lakangwane imisebenzi esiye siyibone ngileyo ke lethume kakhulu ngekuthi ngema capital projects lokhanza ukuthi kumbe seyithola ke nwangasebenzisa lesilumbi ligama iattention ukuthi ke uhulumende kwatiwe ukuthi kumbe wakheke iairport wakheke umgwaqo lomkhulu wakhake sibhedlela kuphina kuphi kodwa ke liciniso ukuthi le misebenzi leyenteka ke lena ke etifundzeni nasetinkundleni lapho kuhleli khona ke labantu iyadzinga kuvetwa esiveni njengoba ke uhulumende uyatifaka ke imali uma ke ubuka ke imali lekayifakile ke uhulumende yemanti ke lahlobile ke lapha ke elunzi lapho afake khona ke 3.4 million kusukumisa nje emanti imisebenzi wemanti lahlobile kuleyandzawo sibona ke neclinic lapho khona ke uhulumende afake ke 3.5 million emalangeni kuyaveta lokuthi uhulumende akafocus noma kumbe akanaki kakhulu
kuthuthukisa emadolobha kuphela eveni laKangwane. Uhulumende unentshisekelo ukuthi lapho kuhleli khona ke bantu etifundzeni, etinkundleni, emiphakathini, imisebenzi yemandla hlobile, etikolo nemaklinikhi kube thudane nalapho kuhleli khona ke bantu. Kanti ke lokunye lesikubukako yindzaba yetemfundvo. Esikhathini lesinenge ngetemfundvo bantwana baye basokole kakhulu ngakungatholi ke i-attention leyanele ke kubothishela ngendzaba yokuthi bothishela bahlala ke khashana kude ke tindlu tabothishela. Uhulumende ke ukhiphe ke imali lengo 400,000 emalangeni kwakha ke tindlu tabothishela letimbili lapha ke esikoleni lesincane iMgotshane Primary School. Lo sekwende ke impilo yebantwana bothishela nalesive sakuleyandzawo ukuthi sathi masithi simikisa abantwana esikolweni simikisa kubothishela labavuka thudane nesikolo. Ngakutemfundvo, hulumende usekele lenkhundla yasemhlambanyathi ngakulo luhlangothi lwakhe lwema-capital project lolufaka ekhatsi kwakhiwa nekulungiswa kwetindlu tabothishela letimbili esikolweni lesincane eMgotshane Primary School ngemali letinkulungwane letingemakhulu lamane 400,000 emalangeni. Kwazuza bothishela lababili nje kuphela. Hulumende uphindze wafaka sandla ekwakhiweni kwesakhiwo setindlu tabothishela lebetichunywa kulesinye sakhiwo sesikolo iMpakamela Primary School. Lo msebenzi ubite imali letinkulungwane letingemakhulu lasiphohlongo 800,000 emalangeni. Kwazuza bothishela lababili nje kuphela. Esikolweni lesincane iDingizwe Primary School hulumende uhlangabete lesikolo ngesakhiwo sabothishela pheceleti i-administration block ngemali lelinganiselwa ku-250,000 emalangeni. Nasesiphelile lesakhiwo kubhekeke ukuthi kuzuze bothishela labangetulu kwelishumi ngobe sifaka ekhathi lihhovisi lemphathisikolo, ligumbi lekubeka tintfo tesikolo pheceleti storeroom, tindlu tangasense kanye nendzawo yekuhlala bothishela pheceleti staff room. Sihlalo welikomiti lesikolo lesincane iDingizwe Primary School, umfundisi Majahongezwane uthi tihlasi setivakashela tindlebe kubo bothishela balesikolo ngenxa yalolusido. Sibonga kakhulu bandla lenkundla ye-RDF bese sekuba nguye Microprojects cha siyidingizwe Primary School nasikhalako bayasiva namanje nje ngibona ukuthi enhlitweni yami nabacetha ngalomsebenzi okhona nyalo le project lesinayo siyawusukumisa isicelo satebetebe ngoba abantwana lesikoleni sinaba sibola abanengi kunemfundo omkhulu ngalamva kwalesikolo bekuthiwa uMethulu abaweli bantwana kudangala kahle babese bashona etulu bombuluzi sitheke sinasisuka la bese siyocela wona sibane sifake isicelo satebetebe khona enkundleni babuya basakhele yena tokhona abantwana baye banengi siqhubeke umsebenzi wesikolo uhambe uye phambili. Ngakuto temfundvo hulumende uphindze wakha tindlu letimbili tabothishela letimakamelo lamathathu sakhiwo sisinye esikolweni lesincane iZondwako Primary School letibalelwa ku-2.4 million emalangeni. Lekuyimali lephume ka-RDF nakuye Microprojects. Ekuthuthukiseni lenkhundla ngakuto tekuhamba, hulumende ufake tinsambansamba temali ekwakheni emabhuloho emiphakathini, etimotolo kanye neticanco botebetebe, kulandzela kutsi kube nesidzingo lesikhulu ikakhulu ehlobo. Emphakathini wakazondwako Mbangave eBhunya, ngaphansi kwemfanenkosi Velamuva Maseko, kwakhiwe libhuloho lelibite imali lengu7,865,000 emalangeni, kanti kuzuze kakhulu bantfu labangemakhulu lasihlanu nengcenye 504, njengoba lesentshetiswa ngemakhaya langetulu kwemashumi lasitfupha 60. Ukwakha kwetfu kwaleli bhuloho sabanekweswela nje kwekuhamba kakhulu netibhedlela kukhashane ukuthi singafika ngetimoto nakugula nje umuntu omdzala sekutse kuyojika eBhunya kanti isibhedlela sidvude kakhulu neti nje kunemfula lomkhulu sase siyacela kuhulumende abambisene na Micro wase uyasisita ngekusakhela libhuloho sesiyajabula nje ukuthi sesitawukhona kufika lula esibhedlela nabogogo bakhona kufika lula nemabhasi sesitawuba nawo ngoba beside vele kukhamba kulendzawo besiswela kakhulu khanze ukuthi sitawuphuma ngale mahlathini soshona ngetinyawo eBhunya ngokuthi kude kwekuhamba.
Esikhathini lesiningi imibiko yebethu indzaba naleyo yemaphoyisa iveta kufa-ke kwebantfu ikakhulukazi-ke bantfwana labafa betama-ke kuwela-ke imifula legcwele ngendzaba yetimvula. Kuyajabulisa kubona ukuthi uhulumende welive laKangwane uyakunaka-ke kuhlupheka kwesive lesihleti-ke lena-ke emimangweni nasetinkhundleni njengoba-ke kuleli bhloho lesicedza kulibona uhulumende ukhipheke imali engu-7.8 million emalangeni. Kwakha nje libhloho hhayi tebetebe libhloho lelitawenda-ke siciniseko sekuthi-ke situkulwane nesitukulwane lesitako silikhanze licinile likhona lulusito-ke futhi-ke kulena ndzawo. Kanti-ke lapha-ke eLunzi uhulumende ukhipheke lenye-ke imali engu-2.5 million emalangeni kwakha-ke lelinye-ke libhloho lesingalibita ngalesilumbi ukuthi yi-low level bridge. Lokuthokotisako ukuthi-ke uhulumende akaguculi nje impilo yemuntu munye njengoba kule nkundla lesikhuluma ngayo noma kulo mphakathi lesikhuluma ngayo about 60 homes noma-ke 60 wamakhaya batawuzuza ngekuba khona-ke kwaleli bhloho and bantu lesibabona basitakala kulena ndzawo bangetulu-ke kwamakhulu-ke lasihlanu. Asesilibone-ke leli bhloho lalapha-ke eLunzi. Emphakathini waseLunzi longaphansi kwemfanenkosi Mancibane, hulumende uhlabe ngezigozwane letakhamiti ngemali lengu-2,563,000 emalangeni ekwakheni libhloho ishaneni low level bridge ngekusho kwalesinye setakhamiti Juliet Gininza. Simbonga konke lokho ngoba phela kufike ngabo labo babe lesikhuluma ngabo babedlakadla nababe buqopho nababendvuna kuthe kube kungene bona saqala saqathute eLunzi solo besolo sihleli nje bumnyameni kukhanya kungekho kwanela ngena bona awusakuthola kuphumelela kungako besithi kungathi kube kuyanziswa ngabe bayaqhubeka. Bese kukaningi bona batakhamiti bangalali emakhaya bacele kulala emitini nakugcwele wona lomfula. Uthi nebantwana besikolo sebatokhona kuya etikolweni ngaphandle kwenkinga. Leli bhloho lakhiwa kuwo lomnyaka wa 2021 ngaFebruary. Lakhiwa inkampani yakuleli Akuse Construction. Sihlalo welikomiti lobukela umsebenzi mfana Sibili Dlamini ubonga akacedzi ngalentfutfuko yahulumende lokufaka ekhathi lona leli bhloho lathi balicela eminyakeni lesihlanu leyendlulile. Ubonga hulumende ngekubasita ngekubafakela emanti nagezi emakhaya. Kuhulumende na Microprojects siyabonga kakhulu. Lokhu kube akukabi ngibo baka Microprojects na hulumende. Lokhu bekutawugcina sele kukuliphupho etimpilweni tethu. Ngoba letimali noma besingafisa kwani besingeke size sibe nato letimali tekwenda lona msebenzi lo sewendekile nyalo. Siyabonga nje kakhulu seswela imilomo kuthi besingabonga sithini kuloko uhulumende lasasendele bona. Sivele singaphansi kwemphakathi waseLunzi ngaphansi kwemfanenkosi Mancibane sakhelwe libhloho letinyawo imabhokweni footbridge ngemali lengu-2,263,950 emalangeni. Sihlalo welikomiti Meshak Maseko uveta ukuthi lokwakhiwa kwaleli bhloho letinyawo kutobasita kakhulu ehlobo sekutawubade longesheya kube ngilongesheya. Uthi bantfu labazuzile ngemakhaya labalelwa emakhulwini lamabili 200 labewela umfula impuluzi mihla yonke. Ibhloho linesisito lesidingo lesidingeko lesimatima kakhulu la kulendzawo yakithi. Lapha sinalo mfula lo nje silaqeni kwawo lo mfula uyugcwala eliviki lonke liphelile. Ungakhona ukwelela ngale ngisheya. Bese wela labanengi bantu bahamba manje songlo mfula. Kodwa uhulumende usitile Microproject wasenda nebuqopho bethu nenkundla nje besikhethile yasibambisa kuze kube kulamuhla kufike izisakhe leli bhloho. Cha libhloho lethu lisiphathelele okuningi kakhulu ngoba nalano mesijuba sibekale emngceleni wasenta sifane sihamba khona leli bhloho. Maseko uthi lokubavisa buhlungu kakhulu ukuthi lo mfula impuluzi unebantfu phansi labakhukhuleka eminyakeni lengcile nabetama kwewelela ngesheya. Sakhamuti salomphakathi waseLunzi Zandile Nkosi ubonga akacedzi kuhulumende ngalentfutfuko. Sothi libhloho kwakhiwa kwalo sendlule sakubonga ngokuthi litasisita kubamphana nabaya esikolweni batawukhona kwewela la bahambe baye esikolweni nathi sitakhamiti sikhone kuwela siye emakliniki
nabangesheya bakhona ekowela nabaya emphakathini. Sive lesingephansi kwemphakathi wakazondwako naso sakhelwe libhuloho letinyawo izondwako zone 1 lelibite imali lengu-1.2 million emalangeni kwazuza takhamuti letibalelwa emakhulwini lasihlanu 500 letilisebentisa ikakhulu natiya emsebentini. Siyabonga kakhulu ku-micro ahlanganyele nahulumende ukuthi basite ngalo tebetebe. Tindlela letinengi labanengi labasebenta lapha ngisho emshinini sebatawela khona angeke basabe bawujike ebhunya nalinile ngoba lo kwekhebuli lokhona la kusita nje kwewela nangabe lelusuthu alikagcwali. Usuthu river ke lo lala liyakhiwe khona lo tebetebe. Siyabonga kakhulu kuba ka micro nahulumende ahlangene naba micro. Buchopho bemphakathi uSuthu Pulp Mavuka Dlamini utvumisa kakhulu uhulumende ngalomsebenzi kulandzela ukuthi sive lesingephansi kwalomphakathi waso besihlupheka kakhulu ngobe besiwela ngekhebuli nakugcwele wona lomfula weGreat Usuthu. Kunetisebenzi letaka Montigny kube netikolwa letingale kunebantwana labatawuhamba khona labahambe basebenzise lo tebetebe. Nanyalo nje sibonga kakhulu ku Microprojects ngisetawuya ke ngale ngesheya kubomakhelwane kaMontigny. Ngiyocela basifakelele likhulu lambo ngoba vele kutawusetshwe ebusuku nemini. Ngiyathemba nje ukuthi Montigny batasisita kakhulu ngoba bake basisita futhi nasaqala khona labasakhela lo mgwaqo ngibo labasibhulela baka Montigny. Ngibuyele emva nje manje sengiyocela lelikhulu lambo nalokunye lesitawubona sibobuchopho nebuchopho bakazondwa ukuthi ngabe yini lolunye lusito lesingalithola enkampaneni basisite kakhulu. Sibonga kakhulu uhulumende wembube, sibonga kakhulu Microprojects. Dlamini utvumisa nenkampani yeMontigny ngekubambisa lenkhundla yasemhlambanyathi uma kukhona tehlakalo lokuyingcenye yekubuyisela esiveni pheceleti i-social responsibility. Sibonga kakhulu lusito lesinika lona inkampani yakaMontigny. Isisitile nanangabe nje tindlu tiphephukile ngoba lapha sikhathi lesiningi ukhanza ukuthi sekunesphepho ukhanze ukuthi seyikhona nelusito lwayo itosilungisela leto tindlu nangabe kulanjiwe kulelo likhaya seyikhona itosi sita ngekudla phinze futhi noma utowufuna umsebenzi njengalaba bema trucks nje uyasita kakhulu Montigny na utawulandzela yonke lemithetho latakunika yona. Emsebentini wekufakwa kwagezi emakhaya hulumende ufake tinsambansamba tetimali ngekusekelwa natihlobo takhe taseShayina esihlengeni seTaiwan ngaphansi kwesikhwama sekuthuthukisa tifundza. Lo msebenzi ufaka ekhatsi kufakwa kwagezi kazondwako lokungumphakathi longaphansi kwemfanenkosi Vela Muva Maseko lowatiwa ngekuthi nguzondwako zone 1. Buchopho edingizwe Phathive Masuku ubonga kakhulu uhulumende kanye nenkhundla yakhe ngekusekela sona sive ikakhulu eticelweni tekufaka gezi emakhaya. Sinemsebenzi lokucala nje emvanyana lokufaka gesi cishe ebantwini la mitini leng30 kuya eTulu sebanayo gesi labanengi sebakhanyisile abanengi ke basazabalazela kona kukhanyisa although bangakeneli bonke abantu gesi still samfuna sifakile ama quotation labanye saphumile abo sebabhadara nje basazama kona ukuthi kugcine bakhanyise bonke. Abantu labazuzile sebabonke etikimini tagezi babalelwa emakhulwini lamabili nakubili 220 ngaphansi kwalenkhundla yasemhlambanyathi. Lokusho ukuthi emakhaya lasanagezi ngaphansi kwalenkhundla abalelwa ngetulu kwe40. Lokunye kungaba kubonga kakhulu ehlangothini la ka-RDF lapho khona simboni lasibambisa ngetindzaba te-rural electrification kufaka gesi kwasemakhaya. Silapha nje ngikhuluma nje kazondwako sinetikimu leting4 letikhona leticonnect sitakale lokungizondwako zone 1
lesinebandlu labale bo 20 something then emva kwako bese sibe na zondwako Siyatfutfuka lonemalunga la ngi16 sibe na zondwako elilaleni electricity scheme naye lo sevele ke naze bavele sebakhanyisile la indlela yakho eliphelile konke lokho nje sibonga kakhulu lelihlangothi laka RDF ekutheni liqhubeke lisibambise futhi sive semaswati siqhubeke sisitakala. Hulumende akabashiyi ngaphandle bafuyi kuyo lenkhundla kulandzela ukuthi nabo batifaka ticelo tekwakhelwa nekulungiselwa emadip lasesimeni lesibi kuleminye yale miphakathi ngelusito lwemali yaka Regional Development Fund RDF. Siyabonga kakhulu ke kuhulumende wakangwane lo cabanga wase uyabona ukuthi akakhele tinhlelo ukuthi wonke umuntu lofuna ukuthuthuka acele kuletikhwama. Hlanyelo fund nje bacelile bayalima imimbila iyamila lo linanga kanje litulu batawukhona kuvuna babuyisela imali bakhona ukuqhubeka bayembili. Bakhona nangabe sebathole lo sito bayakhona lokulima baqoshe buphuya baqoshe indlala. Sive ke sive ngoba sidlile sesuthi nangesiswati sithi lijasi yisu. Litiko letekuhlela umnotfo nentuthuko lekulitiko lelibuke tona tindzaba tentuthuko eveni lakangwane luwa neliphiko ke lelwatiwa ngekuthi ke ngo-Microprojects le maswati lamanyenti abe nekucabanga ngandlela tsite ukuthi lo liphiko i-Microprojects tinini tenkhosi letitindeke emaveni langesheya kwetilwandle lekungilo lelitihlupha ngekuletha ke imisebenti ke yentuthuko kulena ndzawo kangangoba le mali uhulumende lekayikhiphako igcine ingakakhombi ukuthi iphuma ke tikhwameni ke takhe kohulumende kodwa lesikuvetako ehlelweni Sive Siyatfutfuka ukuthi uhulumende uyatihlanyela leti mali atikhiphe ke esikhwameni lapho khona athatha khona ke imali ahamba ayosukumisa lena misebenzi njengoba sesibonile kwakhiwa kwetindlu tabothishela emabhloho imigwaqo emanti lahlobile emaclinic naleminye ke imisebenzi leseyenda ke imisebenzi yalabantu labangekho emadolobheni abahlele emakhaya ukuthi ibe melula. Kanti ke evikini lelitako maswati lamahle sitabeke siyovakashela ke inkundla yalapha ke kumethula lekungilenye ke yetinkundla letinsha ke eveni lakangwane njengoba ke uhulumende aphokophele ukuthi letinkundla tingabi tinkulu kakhulu kude ke emaswati akwati ke kuthola ke lusito thutane siyawuyibona ke leyo nkundla lapha ke ngetulu kwambulungwane evikini lelitako ukuthi ingabe yona ke isiphathelene. Libito lamaswati lamahle ngingi John Perez asibonane ke evikini lelitako siphilile. Sale kahle.